ko mbuze shenge n'iminitamba, nkabura iduka nywamo agafanta, nkabura n'isoko nguramo imbata kubera COVID-19. Dore isi yose yaciye intimba na bya bishongore by'ubukaka biri kudagadwa bigashya ubwoba, n'abategetsi bahamye mu nzu, na ba bahungu buje uburanga ndabahamagaye imburamo n'umwe, bose ngo bagumye mu bikari bicaranye na bashiki babo, nta n'umwe watuma ku muhanda ngo hariyo COVID-19. Dore iyo ndwara igabye ibitero imaze guhitana imbaga nyamwinshi, yaba abakecuru n'abasaza, yaba ibikwerere n'abatoya, abishyikiriye bakoma hasi. Iyo ni COVID-19 sha. Ifashe intebe mu Butaliyani, i Vatikani hagira itongo, abasisiridoti barayitinya, amasinagogi barayakinga kubera COVID-19. Mbega indwara ya simusiga ngo ushyikiriye iramuzonga, bigatuma akorora bigacika, maze rubanda bakamuheza, umuryango we ugashyirwa mu kato, agahinda gasobetse intimba. Yemwe abahanga mu by'ubuganga, namwe intiti zo muri kaminuza, mwize 7 muri medecine, mufata buruse ya buri kwezi, presidential scholarship, hari abo yarihiye mu mahanga ngo muminuze mu by'ubuhanga, muzatabara imbaga nyamwinshi. Habuze n'umwe ukora urukingo rw'iyo COVID-19. Nta byayo. Yemwe ab'inginzi bazi gusenga, mujye ku mavi musabe rubasha, nibiba ngombwa mukore seke, mureke imitsima muhurwe isosi, musabe Imana yaremye umuntu, umuce iryera ibone uko abaye, maze inyaruka izimutabare imukize COVID-19. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza. Ishimwe.